L-aġent internazzjonali tal-futbol Mino Raiola li għandu fideh plejers bħal Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland u Gianluigi Donnarumma għalli huwa interessat li akkwista plejer internazzjonali Maltija tal-futbol tan-nisa. Dan intqal mill-aġent internazzjonali rinomat waqt konferenza tal-aħbarijiet hekk kif huwa jinsab f'pajjiżna minħabba li Raiola għandu kumpanija f'Malta. Waqt li kienet tieħu l-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, Mino Raiola għalli xi darba jaspira li jkun hawn plejer Malti li jkun tal-ogħla livell tal-futbol u huwa jkun l-aġent tiegħu. Mino Raiola għalli l-futbol lokali jista' jitjieb il-qudiem u semma kif huwa kellu laqa flimkien mas-segretarju parlamentari responsabbli mill-isport Clifton Grima li qal kif hemm lan li l-futbol lokali ikompli jikber. Can pull and trigger the rest of society, then there is an interesting thing. This is one of the things that as a company we're looking at. And I met the Minister of Sport and we had a very interesting meeting, and I think that is the basis to do something in the future. And I think that football around the world then needs to be developed, and in Malta for sure. And seeing that I have a company in Malta and I'm interested in Malta, I would love to be a part of it. Raiola semma kif l-infrastruttura tal-futbol f'Malta hija akbar minn dak li stenna meta mistoqsi għaliex huwa fetaħ kumpanija f'Malta għal kif Malta l-affarijiet huma serji. Because I thought that there was interesting playing grounds from a sporting wise of things, and also from a legislation point of view. Malta is a European country, and it's interesting for me. I did it in a more transparent way than possible because I'm the director, the owner, the beneficiary owner, etc., and it is declared. Mino Raiola għalli xogħlu u xogħol il-kumpanija tiegħu hija li tassisti l-plejers tal-futbol internazzjonali. Raiola għalli huwa tiżur pajjiżna minħabba l-kumpanija, iżda qal kif waqt il-pandemija kien imsakkar minħabba l-lockdown u qal kif huwa jinsab hawn Malta minħabba li pajjiżna kien l-ewwel pajjiż fl-Ewropa li laħaq l-immunità għall-virus tal-COVID-19. Qalli huwa jiġi diversi drabi lejn Malta, iżda qalli jżomm profil baxx. Dwar l-aħħar allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu, Mino Raiola qalli huwa se jitkellem mal-avukati tiegħu sabiex jieħu l-passi fil-konfront tagħhom u qalli huwa naċċettabbli li jsiru dawn l-invenzjonijiet.